Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tsedzuluso ntswa ya dzitshaka yo wana uri nḓivho ya vhathu vha kale i ya dzhielwa fhasi malugana na u thuthuba thavhandubi. Nḓivho ya vhakale i ya dodombedza zwo iteaho kale hu tshi katela na masiandoitwa kha mupo. Vhorasaintsi vha ri nḓivho ya vhakale na ya musalauno dzi nga ṱanganyiswa u pfesesa khwine ḓivhazwakale na khombo dza thavhandubi. Ngudo yo kandiswaho kha dzhenale ya Volcanica yo rangwa phanḓa nga Dokotela Heather Handley, muḓivhi wa thavhandubi u bva Museums Victoria Research Institute kha ḽa Australia. Tsedzuluso yo shumisa data u bva Australia, Fiji, Hawaii, Papua New Guinea, Solomon Islands na Vanuatu. U ḓivha uri mudzinginyo muhulwane u tevhelaho u ḓo itea lini nahone ngafhi ndi khaedu khulwane kha vhorasaintsi. Vhasedzuluso u bva GFZ Helmholtz Center for Geosciences kha ḽa Germany vha ri vho bveledza maitele ane a nga thusa u ṱalusa phetheni dza mudzinginyo phanḓa musi u sathu vha hone. Vho shumisa data u bva kha midzinginyo mihulwane yo iteaho kha ḽa Italy nga ṅwaha wa 2009, Chile nga ṅwaha wa 2014 na Turkey nga ṅwaha wa 2023. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya Nature Communications. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.